Hallelujah. Kakipan tuni January ha kachidoa avela ki mutu talaw hivin online ay ki mutu we nahon nei mulawa ken ka muzing na hivin na sule pathin lung se nan Delhi langa nampia dinga tauna pathirin ay kau naw azau se dinga tauna mun Delhi area dinga zong kan ball jing win no ho panhat zala yung ki honong khulanga ka ball jing oi ti hi ka seino mai he first Saturday third Saturday le Mahipal pula Abundant Life Church sa pastor pa khatwe yung hilanga family na hungin pastor Waipur Hokip ama lam kaina chu sungmuna chu ka bola wahin tunia Delhi khopia lagawang may ti khom pakai lagaw vilna ta asan zo se ko hizong le Mahipal pula Abundant Life Church sa nahung diwa online na tip na avela kan nei hi chule tuna sunga hi dingdinga kilom kahipon na Hesu Kevin sipehin khumang kihin leise da ta sa koi mazana adai lo pen chu sipehin ko ahin la pakai pathini ni hichiyong chumang chanoma tuna hagawa vilnai ni wahina khulang muna chu kam namuna dead get junla tulha hina kahung no mai hichiti ta lo ni sang khat ilin new chu isumuna manding thanoma kahin hospital kainam khajan ka program kan cancel kha nahi na ho to kaman no ma jing na ano me pakai vil namun le hagaw theng namun hi avel vela ka sai sahe ka chate ko ma pakai hagaw theng namun hin nata san lo chibilang gataw bine pathina lung tu pathina bu de tuna nu le paten hichi nu le paten chate ko isai ngam diwa ka de hi tuna adang sai di wampun pakai dead get ne hagaw I will now hi kidang besen na asay jiam lo hi ama sa pa sa ay hopi na ho hi tun chungay hopi na makidang mo mai tiso kyaw na aba na hopi le aba na num che al che tui che hi na hi cho hi bel jabul na bolle ti thi gam deu ta chu asay sa hi na bel jabul nei tivin ka hi mo le khat cha na so chal lo de pakai lagaw vilna wang akidang ini tuna hi thilang saidu ampon pakai ai vilna dead get nya pakai na ai ho pinau chu van lei sem pathin zawe pathin chon se nang le ke dinga lei se da hung penga Jesu aman amite ko ma thupi la thupi pe na sai chu dead git na Deuteronomy bungup changli changa chun es avelin hagawa evil na ba sei pikero tuna hichepen chu sei de hoina pathian thu hi hingjing len na tong ha jing him to cham jam sanga him zo da lai pathian thu hina pakain hisi gmf dai muna hi kahung kha lo hi tuna sunga asei se pen jong kai ding hung jong ka hung lo de chu tui bong hanga khu ben dala ka to mai thi lai cho na sipai ki thi chu jule sai chu jule sale numai sipai koi ma san ka thenga ti koi ma jam lo ri chu koi ma cha na ta sa nong la azo se chu pakai pathienin sor pol ke china ne yo a chu abona mana sei jo ke na man jo aye chu ama kin ki song e chula kison thei ampoi ati chu aman an gel do tuna ke yung kison na I macha ka na ipo nei pakai lo hile hichungma thagaw vil na lo hile ati sadi amot satamang kihiriya ko ke zona mite hi alam vai mang tha ke adinga ki hitan hirong le pathinin Jesun leisi da khatwe hing vila tuna avela lagawa avil ki ro hi ata asan chate minom chung nung hi wena pakai nehung vilvin tamun pina chiwa a holo cho tu lai ta hi
holam kai ten muntina pakai hoi sunga mamta vilna lagaw na ipibina tiwa avil na sumuna hung binakitila bel jabule ti satan leng pati kiro hiso pakai yeson bible ke sunso ke hi nang ipi bible na sumam ken ipi bible ka simam bible asunga omlo akizang poitiu so tu na nang lekin atam zoi de thu phona kizang hi protestant bible hi Catholic Bible Protestant masanga chu Catholic Bible ke chu na Catholic ayong kison tahilaw Protestant na kison tahilaw anita nang lekin ka Bible hoy pene tiuloham Catholic ten yung ka Bible hi 73 books sa Bible ahoy pene tiuloham Protestant ten yung 66 books sa Bible ahoy pene tiuloham Eastern Ethiopian ten keho masapen ke tikiro Philippine nukiso pa baptize abola chiwa chu kipa pakai mina kipanta Ethiopia gamachia pathian thu Christian alang san masat pen ta chu amho chu Ethiopian Bible 81 books of Bible anei kiro chu akethu pi sa aranu chu na hichithum chu pakain na lagaw so cha na may dinga kapiu na yeti su abona pathian thu asunga ka koi poi ti chu ka koi di le John so cha bolin polin so cha John in pisayam pathian thu hi hichi Bible la hi kisun jo thei lo dia ye chu sudni hong la lei se adol lo dia ti e pathian lo pi na chu tu na hichi Bible bu sia chu kingam ding ai poi pakai na su sai chu la tuna asay apojong chu pakai hitsula pakai vilna ta sa lote wang chu akitsai ta chu tuna nanam khan khoding gelna hung ka hiwe ti chu pakai wan pathinin tunin nang lakin ipi bol de ham pakai ko na o isan de tuna isay diu Deuteronomy bungu pakai owa ay nevil now tulha dead get nin kadiuti chikon jong ai lain pung soma chu pathin ai nivil pan wa hina hisa asaya chun tun nanam sungole ho la cha ho ka thwa ka ho pina atin Colossia sung jong asai nai ahin la dan bu Deuteronomy bungu sang khadaba som ni langa simun atik pakai pathin Azia chu lei ser alen la ya hichu choman ko da borsa hichu la mi te hon thosom la hoi cham a hoi pen pakai pathin hichi Deuteronomy sung avela asai sa chu tuna na chate e ho laga umpina changte ko ma avela e sei pi kiru aphun do hi direct en ka mo padin hello jong khale hello lai di ham mai thein lai na ai chu pathin vilna hi mi amasa anazalo tam ta hung che che hi ajas ho tam ta pakain fil tala bol hi chu hung lo tam tam ki chu ai chu miracles pakai an bol na chu pathin hi tam ta na hi buk se chu anakit chalo le na hu hing na anei lo je even alal hop kit ta bina hong tapo bina hi abana pathin asang ja avela pathin amar som na tamta lalai hi tuna ehe khalo amle na khor hin dong bo za chalo ben neher khalo mi kim khat alam am lai chuna aphai ki pa ome ke jong no ho ka he khalo mai thi nei ahin la Krista thagawa vil namuna yom jibin in sung khat he ve na hechi je map te ai muna hi ke mata ta ka he cho sunga evangelist te ni na dong chuna hi sung muna chu pathian je so chu apa o meta chu kai na pan he so ke chu na kaloi nu to jalda kan ne nom ta sunga kang leilu la vo ka te mundang to ne kirau talo na tila pastor pa yung jalda ke pecha chu pi malala na kaza cha ke hi ta chu
aban bana pathinin na hisumuna pathinin aina puilu lo he tuna evangelism ka hi lo ri chu evangelist ka hi pathin ai hopina ai kozi ba uina ayong so oja pu ko ma yung kasain ka test neu cha ama sa pen hin saying tingna pathin hisumun hi jimab diai mun hi anom la huile kayong pathin hu gut ta da na kam ding ka dei dei ka bol drama muna ka cheding zu ke zo na zu ka don ding bible ki sim na bible ka sim ding na ho bung ki khom na ho bung ka zaw ding na pathinin atheng ka de yati hita chu pathini in su thenga hisunga ko na pathinin ama lengam na tong dinga chu in gui a chu kayong na ka sa chu kichinom lo chu pakai lengam na tong na koi macha a chinom lo a hinla pakai an pi na chu asan wal ting le pakai ka kisren dal ta hung kiti bo na jules sa le si dop sa da tam ta iman na ko ra yung pathinin mihem te a ho pinom lo koi macham lo tu nu le pati hon ka chapa ka taw pi le tu chan gen hi theinai po na tiu chu so pite ho nu le pati ho ai pui da cha na chanu na chapa kum nga ham khat kum ni ham khat na taw pi zala chu a hi theding gel hin pakai pathinin acha te aman no ma hi le na atuita testament tam ta akhol pe acha chu pathin lenga marang an pui bobe a testament ling nai lo mei thei pathin kom mi hilu puma na taw ri na chanu na chapa ring a taw na nei ri tu na lagaw vil na ta san luk nu le pa te tam tan jong hi chi hi accept wa abol ding ka dei na he hung ta hi usong le tunin hi sunga ta san cha ten wang i bol deu chu na ji na cha tuna hung zo lo man mi hilong pumin taw pi te we pathinin taw na sang pathin chu asan hin avela en ngol puma taw na ki pakai pathinin wang en ngol puma taw na fasting pakai jesu naman jong ni som li le jan som liang ngol thele nang en jong hun khat be ngol thai ngai so tun na chonuning taw tewe ichanuring taw tewe ichapring taw tewe na pathinin eko nau pa hi sumuna hi thaga hu hing na ding mai mai nga pathine ko lo pe chu inam sung hi choi hoi na ding le lung kharai ton khom na diwa tui bangai lon wa pa bangai lon khom the ne pathine eko na wei bu be tunin pathin koma kitchen ta pathin ai sei pi sau hi avela simute Deuteronomy bungup changli changa hinsim nge ngajin vo Israel pakai ipathino hi pakai khat se ba hi hezi achu nangman pakai na pathin chu nalung thim pumpia nahin khu pumpia sule na thane na jo se nangai lut mong ding a he pathin thu sim nau pathin en mar som pi taw han pathin ko ma taw na thum na nei nge hallelujah lo pi chung nung kapathin he pa kai mai mi chon se chung nung pakai nalat dam na kot ke hong lo hi le pakai tu na hit bang lai chi thei ka hi poi pakai sipaya le se dop sa na cho na hit ko mang kai hi jong le na man na ko na o za thei ya sungun nei luda na cha te ho bung mi in sung mi te to kiloi khom the dam na nei pi zal na mi ka thang bai pakai le se na le la ya pakai thupi la hoi pe na sei chu tunin paka avelin kan sei di oi nang man pakai hepa tulha nang ma lagaw na ki phon na jong nei sei pi pakai namin lo pi ka thang wa ve kata sa kalung thim pakai hamo paumo kai bo ve nei mang san pakai na chate ma anga nang man phathei na kabon sawa ka dei thei ni mar som din na jesu min ka taw ni amen kaki pain Delhi airport atule tun inspector in na ko tongin pakain ai ko na 2023 July security hold international domestic munachu international airport IGI domestic munachu security hall in charge ke pera pakain date 21 na ai ko chu thangkhulun nagama digin hichi napan namun
hichi CIS sub department na zone than hoina leise nupsana leise lopina na bor zo se hichi nala amanga nasu thinga kaya dinga hichi department na man sa dei ta teacher Exodus bung thum changa chun pakain ehopina chun Mosi pakai pathinin sinai muna chun akawin maya lagaw may to lagaw may tiwi hisila chun lagawa pathin umnai lo ta sa pathin umay chun ta san mi bet thayin pakain thambo main kilain Mosi chun hopita ni hichi Mosi hon hopina chun Mosi nen nai luhin ati chun Hisi na din da mun chu mun thenga hi zin na keng chu sut han ati chu mun thenga hi ti chu pakain ke ko ma thang khulun mun thengin nei man pi tan hi chi department chu hi cha chu pangzo thei ka lo kai ta chu kai chu ya chu pakai ka ki serendale na lengam na tang ningin nunga ko lang te khang ta te pakain anu chom na aga atam tai chi nei ti chu nanam sungko ke zo nam mite revival om tapoi hichalahin akhan na nang yok chi nei ti pakai hicha dinga chu ai puina jo evangelist are there 6 August na commissioning kan board ka jin jong no nang evangelist ding na sipai na panna phaten ki pani ayin la pakain ka sol na chi ding na hi isol na chu hung kaya tuna hichi lagaw may iti khomo hi pakain nang aninga zong phatsum na api te teri na ki surrender lawale ka na lawdi ki surrender lang ai nahin ko surrender na bolwale akana po iso pite nahunga na beri na churup khulangan dala hicha nahung may ach pikana ham Hisunga min hilanga la saring na tia cha kuwa jalda khaini ne so ipikana ham kati so pakai na fadai ye thil jo se tunin so pite ho kingai phat be pakai sunga hi athing ding ai ko we nam thing Israel mite thagawa ati thagawa Israel mite hi uch pakai deilan cha te ve tunin nang lakin heading to people to ipathin un Thumade ihokoma. Hagawa I will now dead get ni atun asay na. Thumchu ipiham. Nalung timpum pia. Ilung timpum pia pakai. Pathin. Tasan mong ding. Na. Nahin ko pumpia. Ihin ko pumpia pakai. Itaasan na ingay ludi. Na thanay na thale jung koi na pi ham van pathi nai pi hichi thale jung jong chu pakaya dingai pi he ti chu hichi thu bi pakain adei thu pi pe nai leisid ale laya jong hichi hi aman thu som la aman hichi hi thu som he ti chu atu pi pen na pathin chu nangai lut didan chu hi chang chu hichi thum chu na ne an hi le pathirin na thum chan na rei chan thumun na ke bol pi de ti chu wan pathe ne hisung mana eholim pi na wan na dei u ka pi ding nei ve a hin la pakai pathin hiam mi hilong puma ibola asai ham nal hagau chu dai da chak ta la ro thei chu ai ba nom lo no nang ma choice dung zo in hin chu ne na ti chu tuna pakai pathinin ai ma ik surrender lawai le pathin nom ke lo chu lagaw mang ding atam wanga ibola abona la thilo ham ik surrender lo angai cha ja chu ati na ya chu na lagaw nei pewin ke man phat thei bo na pewe ko ki zo cha te na lagaw nei pewin a separate administration ka pi we tinai chu ibola het thim thei lo ham na nam mite ho hin tunin thupi pen nalungsung kalungsung lagaw hichipahi pathinin adai thupi pe nai lagaw mai itana za kham lagaw mai kiti tu chung pakai lagaw thing ki phuna pasahi kaza be bisukin ahin la pathinin Genesis ana sei sata chu iren hon chur pakain lagaw maya an sa ai vantil ten asikan na
kasai hina tunia exodus bung thum changa chun pakai pathinin hambo ang kilange ti chu maikin he cha chu mihem te an ko panna challenge Moses chu hi chi lagaw me an ko wa pada chu Israel mi te huro dinga Egypt ga ma hung lai do salana chu masanga chilo pikit sa mia tha sai chula tol that hilo mo nang leke yang tol that hi pakai dei lo lam tam ta e bol hi jong le pakai ko na isan wa lagaw me ya pakai hi chi lagaw me pai pe pau chu iza te ole ko ham izol al ding lagaw thing in pi ri tunin hi che banga chu pakai lagaw me hi tua he do hi patin abula pa sa koi sabo hi na asai sai na nammite na homite ka vildi hi sim tila kan koi sa kagon sa program ki pel thelo ka koi sai hi chi program ta chu tua hung hung hi cho thai chang phung ke helun ati chu ta sana Israel te ko ma thai chang phung anna hang dole nipi anai tai anna hang dole Israel khang hi hung pa hlading kum sang lengam hung lung bai dia tina chu lagawa ai seu chu hi chi lagaw mai kong chu nan mu teng ole rap sal chu nai tai la to nam bai dei tai la to rap chala van khopi thengai chewa pathin phat thei bu na price ai pi deu yung kum su deu Israel te kum sang lenga vai hom ding hi hoi ve na pakain Israel mi te khu thupi pe na akoi chu ai bang amo chunga vai hom nga nang leke ta san cha te ko ye tunin hi chil lagaw mai ti hi nati zamam patkai asai sai na namil hiwa nathisan wa choro vi hi chi hi athupi pe na ye tu ai ha bol de hi inam sungin ta san hi yong an ta san na ringa mit hilo nga taw na inai ngai ngoi hi chi ti lo i honi bol thei dang jong nei po nei pakai ko ma taw na thupi penin inam sungdam da ding tuni monde hi kei man ka kela nai ore pu thang sei ko ma kaupa ko ma monde ni hi nei pin ai adang ka dei po ai chu monde ni hi gmf de dinga mi longa ka taw na ni chu no honi ti na taw ka te ani simai taw na wa hi jong la particular khat ka koi ei na pakai ko makataw ni khade hi je chun he chiwang chu nidang jong ka dei poi monday ni nei pin ka ti chu ai chu ji map dia ya lagaw mang ding chu yong le mit so elbai ti ho ke banga lagaw mang ding tam ta hu do na mo nei ja chu na pakai nei hu do ta le aba na ding jong chu i hol ngai u chula nang na hi jawa chu bas iti de hwa philo adang jong hol do pakai na hol le na sevilang nam tin na chun sei zui ti chu lagaw mang ding ho chu pui do ti na ai tunin i pui ro thei na divin mil long mai taw du ka dei nei pakai pathinin hichi Delhi airport la ai hopina anu kha pena chu na uniform puma security hall boarding gate mona na nammi te ho na puiding lagawa pathin ake ho kai man ka ho pina sumuna lagaw mang ding hu do na ding thua hi na hil ding boarding gate a tauna naman pi ri ti chu hi chu ka zo lal pen ka ngap lal pen ai nang jang pathin na pi ri hi ngap lal pen kha da pi ri hi chi lagaw mai ti kho ma na hu na hi pathin nan pi ri hi pakai van pathin jesu chun pakai na lung hile chi khon hi kaya kun chon mang tan ati chalana hit banga chu kangap lo ai uniform pona mi asang za sunga uniform poma mi khataw na hin mai pi ri kiti chu punishment hilawa dismiss ni enari na every now and corner CCTV ki koi hi cho hilanga thang khulun kai bang hilanga chu ST by te ke ti na ST by tin taw na man pi chi khu thil phalo ye hin ko vo te dung sajai me hilo de na
tal minute ke bol de ye inspector la pa sa hilanga ka hung nang hilanga ka kang kinung hung na ding tam tam chu ai wang pakain a sei chu bolin bol di chu Abraham ko ma natsapan nei howin ati sula halo hamana ha hi chu pakai thuman jala Abrahamin alap ta chun Abraham nakhot tu tangin phathai bu na ke yaku na me ati chu pakai mina lil so lewa kahul salong hi chu boarding ke da tauna kan man pi chu iso piteu asam gama nunga chapang kharahin kaban pi masat pen chu ka helalai na tauna kaman pi masang pathin tu kahuli ma pathin eho pin au ka sai chu boy na chi na mun hi mun itabang ham ne het lo de hi pakaya na hin khopin pin thana ne lo pin thana ne na khaini jum dumom ai lo le piham pan talap na ne anel tunin jesu min ngan ne na pathin phathi na pure ka ti chu tao na kan man pi kur salong he chu ai chu kadip jong cha he chu sopite ho tao na kan man pi jo amen kan ti wa so pathin hagawen ai village hichapa sa tu na pa hichapa sa tu chan gya hoi sumon hole security hole hoi sumon la tao na man pi diam le kacha katwa tao na ka man pi ai chu pathin ne ai pi ta chu thare na hichi ka tao na man ako na pathinin pathei bu ene chu department in azoring chi lo pi chu ai expel thei ai po na tila ka ki cha ri chu tunin nang le ke jo hi chu hi thagau mai ti khom nang lai ta hi na chan chi wa pathinin thupi khat ipi chu na solal mai thei na jong le pan phau pawin Abraham na pane azawe Moses na pane azawe tu na ke ma mi hing lo ke mong kapanin pathin han nai pi ka zawe na tu na pakai mina na padan na sorry zolal na ma cha ampoi pakai aringin thil jau se pakai se mai esu kai we tu na hi thagau adai pen pa hi ipi thein ri wa ki surrender ngai surrender lo wa I ma cha hi thei lo we nu te ho Yesu mana he nu te atam zota bang ahin na ngai lut na pathin ai vil na umuna ta san cha te najina cha nanda lawa naji pan boarding na go jong le nang thim laiwa na lo sing anan bola na lo sing an nei na bola ti da na chu lo sing an bola nang lu te chu pathin lo pina hi na pathinin khat veile naji pa jong an ko ri chu ai chu tu na itau na de chu hi chi chu ai na naji pa an ko na ding na cha pa an ko na ding in sumite hon in sung lang thu mong sei ta hi ti ai chu ata san lo chu kaya bang chu le kay le ka pahin kadin do so na hi chi ka sai han ki azara peno na mai chang sang agin zo hom ka ti chu na azara ra no lun boy sung mana thu na sei teng le in sunga cho ta mo hin sei to hu kanau hireta pakain hichichu sei dinga pathin aingan si ja sunga hung kai bo cho na tu tile anta san deu cho man na hichichu kinga hi akale ka pa he ka pho ju cho ke ka family ka jika cha te na bon jakita san ta nang family kha cha ta sanai pu ka ti ai chu ke ka in cho ni ta cho kau paten ata san lo na ya chu ka sei ju hi cho kalai na be sa ka sei boe na ama ka go nai po tu na hi chi dinga chu taw na mena ama jong mi hilonga cha dinga chu taw jeng I bola sunga hungam amonu achapa atute ko lu na dinga hung boe inam sungo lamwai ta hi chi hi ko lu na dinga hung boe na te si di people thai dam ti te sin amil hiak alon teng le pathenin amil hilona chu pathei bo de sagagan theite mit so albai te alhi alon teng le alon na pa chu ipija along ham pathin a holding awan til ten sajaya mer sare hichi aju pathina sei sagagan theite lung siro ti chu aji ama sei chu
ไม่ไทยจังเตอีปอลาลุงเสดอนที่ฮัมปะเทียนินนะอาเจียมฮิโจวันติลติหอฮีเตะเสลังยอลขัดเวนดินดอสังตินะกับพาฮีอพาร์ตเซมาอามาฮีสุงาโตจิงจากยุงกัลุมงสุดดิลยาคำวางานะปะเทียนเราปีนริงขัดเวหุงดิงดอนลังกับพาฮีปะเทียนตูนี่จะนักการนูจงอธิษฐานนี่เจหินอามิลฮิโลนัตยาหิกังเทตเลวสุงมนากังดิงอาคันสอลเวปะเทียนินมิเฮมหินโคฮีอ่างไอซาฮีพิจิมติละอัลฮากาวไงซารีทิลฮันจงมิเฮมหินโคฮีอีพอลาเดมอัลฮากาวอเดียดามุนาพุยดิงอ่างไอซาดกิริโจฮากาวทุพุนอัมมาสังอาทิลากกิซาดันชัวจีกัมลวีน่าโน่จงนี่ไม่เที่ยวโจevangelist tenin cha thagau maya na an hal hona pasa o ke pele la o kate hichi hamo kan ki da cho o pathie na pathie no alen pen alel pen ke ho ding a jong ka pathie no hi na ati ro tha cho hicha pasa cho o satan he ke chun sulai na pathie khwa de de jing ham na a fai akale amana zo akale pathie na zo ka hi sa cho hilo pe ya pathie nin sunga hongo tel sunga ko noya hongo tel noya ko ai banga chu ama chun thadam na ka mudam ta chi ju ju hi cho ai banga pathina seisana thagawa hinga chon sinei ta je chun langa dinga damun chu ko hu chu beisa ki koi pe hichimona chu satarin nang lake jong ei puilut nom cho ai chu van pathinin achate aum pinamun chu van mun noma chu van tilte na me chu van tilte la alien pen pa chu ko ham lucifer hi chula tu na ibola pakai va choi na sa hom athu pi pen hin seivo pakai na taw na sanga aza nom chu va awa ama va choi lai chu ama ki va choi hu pakai akiparan hi za chu lucifer chu ama noi ngela ko ya awa choi dinga ko chu thanai na ta nan pi chu ahin la hichi thanai na pen pa chu aman akili san na pakai tabang kahino man ti phada chu pakai an pel ha hop thumla hop khat ho chu ama nu azui ki do chu na hichi ho chun tu nan nang laki hi hichi van gam ana na sau muna chu ichi du nom la we van gam nom dan chu atiu chu mon aye chu ai nom sau hi cho pathin an pe ha thu bo he na ya chu nang ho na chi ding kanom poi ti chu he chun hi chimuna chu nang lekhe i chi thein na chu pakain i lagau ade der genya pakai ama jawe pathin jesu krista isung muna ki phona chun na lagau ka thei ta chu kapul tu nai bola saham tile nang ma ki surrender lati na ai bo we so pite ho na lagau chu pathin satan bon amat theile nanga chu mat ha lo ye na i ho i bon chike bai khat vet ma ne amet cha yo tai emat thei chu ai bang amat lo i ji ham nang ma ki surrender la pakai kom na ju di chu pathin adei pe le ki pa na hi tu ne nu le pa te ho hisung muna lagau mai ti khom te hon lagau mai ki ti pa hi tu chunga iza o hin ken yong tu chunga ka het be ba hi hi chi pa chu pi ham ti le pakayin mosi ko ma anikila alaya pa khanga anikila apa chu na thing bo mei ko chu ko ham hichi chu pakai pathi na hin hichi lagau khanga hichi lagau meya isung wa hi ai lo le mu theilawa satan te wang sa amu tu hichi lagau mai chu na em jeng sunga aki sa ro chu hichi pa chu pakai pathi ni evangelist ne pia kau si dole kau thila sanga manna ne hon sla na taw na zalwa chi khang de i taw now i min le lo na taw na zalwa chu amani yong mi ha ta amat hon ding thila tam ta amat hon ding thila yong isat gam diwa pathin pi nang le kai taw na di na i taw ha de hi pathin dam na pi hon na dinga tunin amani am lo le ipi ti diu tam na ata san cha te
alang kan koi ta te be pathin ai bil jing wa hin na ima ki te pon tin ata san lo hang ki po pi ho ya ki koi tan tam thigam se de hui cho pason la alo ni thei ta lo na pakain aman sa hon ja chu hi cho yo si ata san ho jong an bel chu pi ham tile hi chi pa chu dam na pathin dam na mi ma pi na tu ni hi chi bok se chu pathin angai chalo hi cho chu ka vei langa jong ka bol thei ka sei me me yol hi thei ri ti cho ai banga na lagau ka ngai chai hi chi lagau pa chu tu nya mi hem tit in ei pa chu pathin angai cha hin ka gam hung hlun da ding anai mong ta ti chu nai vale tai so pite ho Israel khang tu sim jong ve vin lang Israel te chon dan jong ve te ve na compel bol nga hi bong no san jong aki koi tau chu bong na mai cha ma hei na ding jong to hi zan ka khara jong sim theu chu temper chu pakai hi hana tile hi dingam bo chu tilai pute pate khangla British ten zan ka khan le ado ro be ti tabanga chana do ha ta lo bol ha ta lo ye tula ya technology zan ka khara yong gang chala temple hoita asim theu chu pakain aphat ati be na nang le ke thagao hu hing ding dei na chu pathinin aphari amen mat lalai chu hichi hong sunga hong lut te chu mi wang pha hi bo tunin nang lekin ipiham ibol de chu lagawa pathin ko mataw na nei teve tunin pakai kom taw teve gmf ya evangelist ni hina negro ba hi ato khom pi ho jo sin taw na milhilong pumin taw teve na hichi number 1 ko du ani na inam sungo ayo sang yung conductor pun an po nga na pathin lagaw vilna i het ta lo je bin pathin in hi choi ko na i pi zengoi tai na pakai kanam sung na man o nei ko do pi tan ta taw na nei di namil hia ko na chu pathin na to ri te asai sai na tun mil hil pumin taw na nei thebi kei man azona taw na phat chai na neng tin ni bon sabin ado the to win dil su te bi pathin ko ma taw te bi paumin pathin ongai tapin pathin ama lengam na to nan amang chan avelin kipathu kan sei kerin pathin marsom jinghan pakai lagaw vilna itsan now dead get jun la tul ha chun pakai pathinin anadam lo ho jong dam ding na isevin na khatwi sang chun different doctor doza pau zinu nu dei khulam nulam isunga acheng na aman jong hisung lagaw vil nai ta san na alup na ko na hi mobile avat vat jing hi na hechi ahung ta chun kayong kading lal sasan kadingin pakain asai dung ja chu kadina kaile ka kong nat pathin na dam nai pitai ti chu na isya dinga alien loy na hin different do ja pau na ajinu tu chan ge adam lalain aman hi chu ama ko ma taw pi na ka cha chu lagaw ma pathin ai vil nawa damna ai pi thu ka sei no meta an sei hina tun second session a lut te bi pakain mihim te koi he jong le ama dinga ki pite ho aman cha no me ti ka sei no me adi dia tunang ki khom sipei koi koi nem na khot hin tungbo ka supi ka sangam sipei ho pa sang lalaga lo na mi zat hamo ka tambe lo pi ho na hiong la ki pa omin pathinin sipei yong lagaw hu hingna dinga aman cha no mahi aji chu pathin ke ko na chu sipai nangma lagaw hu hing na dingin kaman sa no me na uniform na sipai na department na kon chu hung po do la ti lo pisu
pakai pathinin hichi dipan me na chum pangin lang lagaw mai ti khomin lang lagawa halote halna dingin pangin lang ta sumna pai pit on lang lagawa hu hing na chang lote dingin pangin ai ti bawe so pite ho na ta san vam ke jong hi thei lo dinga ka gyal chu pathin ai thei ta ka hung bo chu ke hilanga evangelist kitia bang khulanga wai kate imei thale mei chang to se pei forma I chile min evangelist ti hoy hong phale kapara nang nei mo ta kichayu chu el pora ai banga pathin mi jau sidan man mo nei putia chu in man cha ye tu na pathin lagaw pui hoina chang ti ho chu koima ahi mo am poina mit so jonga man thai hi pathinin bible a sei chau chlana bon ngan jong amang cha ti chula ibola ilunggim di ham tu na hi mitam tan lagaw lenga ma dinga pakai lhatsa kisim hon nang sipe na hi jin evangelist na hi theilo de hi pastor jong na hi theilo de ati pathin bang evangelist jong na hi thei de hi pastor jong na hi thei ipi jong na hi thei di abona ka pathin na pathin kai ma ka hi na lagawa hu hing dinga pathin ai solo we ti pakai na hiya chu sipai in jong lagaw hu hing na thei anaye ama hi tun laya ku ki zo cha ten sipai ipya gelam sei kitabe pang sahin I ho gyal dani sipai hong pension na ju khamin tin sun le jan tin vai le ti cho I ho dung dei cho na ki khom na khala sum ki thu man lang in pentin ai lo le Christmas in ilen kho pharo le ki papon tin sumin pi ventin ti ho hi cho yo ku ki zo nam biten sipai idei da no ingai to da no hi na sipai lagaw hu hing na ding tha jong anai ye power jong anai ye pathina ko na pathina pi the chu ita san lo chu tu na pathinin lagaw pui hoina in nei wa hi namu de we na evangelist thang sei na aman jong YouTube ayo namu de na satan anoro na kau ya ham ka thilha anoro on ho khoi mu de we na pastor different doctor na bol thelo aman sipai na bol hi cho na pathinin sipai angai cha ja chu tu chung ki phuna chu pi sayam Christian sipai ko nun ti cho na pathinin sipai angai chai sipai in pangwin tina chu lagawa jong sipai dinga dei chu ta sa jong adei hi chu inam pumpi wa hi sipai hi ahong teng le ju botol khat botol nian po ding idei da nu kan sei ri ahong lun le gol hang ho ka kada pe khat pak ni api ding upan aw hang ho ki chip tha chol pha le pe khat pa khat api ding huin ka hi ong la kholo pe ma te ju kham jong la kho poi ki ti cho se pe ya chu Christmas ni le sahon dinga man cha diu Christmas ki chai ni le sipai hong ding do bo tu ni la le ki pe na na bol diu zinga ne kho mi bol de we hi chi bo bo wa chu sipai de yu cho ka so pi te ho ko ki zonam bi te hi cha chu sipai ho chu hi ti ba ba ding ai de ji wa chu pakai lagaw fil na ta san cha ten lagaw hu hing na dinga chu pathin ai solo ki chi phara chu sipai ho hi thei pon te ti u cho iti hi theira dam pathin ei pitau chuna tuna lagaw hu hing na cha te hoi lungda na me na pathinin idei ngai cha jo su pe deu ama lengam na to na ya kai pe deu hi evangelist pathin ke yong ahin pin na min abana na to thei ta lo he nang evangelist ke chai ri ne ta ti lai ta wa holam kai te on na bible school ka kai na ka college ten pastor ordination ka board ni kidang hi cho lagaw ta san nam hon jong ana gel khalo te chun pathinin yes atibo ina koi ma nom lo chu hilanga kuki zo cha te sipai koi ma cha pastor thei pon te ti chu pakain kalunglam hele thiljo si thumun kapi ing nei ve ti chu ama sama gamle chon patna holun chuteng chang siong chun ki pi de hui Matthew bungup chang som la thuma som thum la thua chun pathin ei sei pi nei
tu na ta san lu la bol win ka bol chang ho jong pathinin phathei bu na ho kamu ena tunin hon yoi bol thagau mai bola ti ham inam sunga thagawa han na diwa itiwa thagawa sung nam sunga hi satan izon diwa pathin thagau mai pi uina hichi thagau mai hi pathina ye ne advam hichi thagau hi pathina ye Lucifalin Michael jong imachari ati lo chu ai wanga Michaelin pakai min apat ta la chun thiring ki sayeng chu Lucifal chu atu ta hile nang le ke yong chu mi he mai wanga pakai Jesu Nazareth Jesu min na pateng le thil tilaya satani ki cha cha ro chu na nan son khau ta pathin thagau mai pi te te ro chu akon le pi de wi tu na nei lo mai thiu na akon le pathin pi de chu na ta san nu ja pathin na atori tu na koi ham thagau mai chang lo na ichano hi cho het lo hi cho isung ma om chu pathin ai piu chu pathin akhon na pi ham khada idinga iza sa ku ro hi cho ayo khale ka nei pu ti win ayo khale pathin ai pi ham tin ayo khale mun khada chinan an tes khawin ne na mu lo be de chu no I mu lo de aya pathin akhon ni le mun khada ai pi de chu pakain azo na pen mun khada ka chanu dam lo na chu upai ka nei tam lo la ayong am lo sung mun a thinglang langa chun kana sei sahin upai ka nei lo parin pathin ko ma ka bible ka chun pakai nang mandam na napi thei ka ti chu nang ma ti lo adang ka nei po we pakai lo la ayong ki chai tai sung mun a hin ima cha am poi pakai nang ma bo no me na long hile ichin chanu hi dam san ka ti chu amen ka ti le dam sing chu kidan dan tu na upai dang am lo cho pathin upai mi hi ma sim pi ka hin khwa jong pathin upai sim pi hoi ka gela kaile pathin lagau pui hoi na isung mun hi ka chan ding dei nai pathin ai hu hing jing hi chona mai thei ten tu chung ai tek buk sei bol lo pi chu ka gol lan la ya khat ve tek bor sau hi chu tui bung hlang langa khuna hi china yang chu ka lu ki hi chu ei su ke pi wa a thiring sa yang pathin e hu hing ki lai kane wa thiring sa kai chu ka pen do a nisagi zawa sugunu hospital a thiringa kanu le kapan ai ka pilaya pathinin tuna hisung manal hagaw mai ti khom ninga pathin anadai sai ya chu kahin nei bowe sipai hin khwayong thiring na thina ring tam ta to la yong pathin ai hu hing ipjam tuna hagaw mai cho thei de bo pathin lengam na to thei ne pathin ai hu hing bowe nang le ke yong chu chu hi so pite ho ajau khalle neu chan ke gel khawin be alena len thei we pathina ding na pathin lengam na tong ding tuna ipiteu iputeu te si ho hi ajo khala amo hi macha tong thei talo amil hi khat ve at hang pot hi achapa chanun amil hi sonang abol khaile ain khwa na ain lum ke ya gan theina thuk di chu ai chu pathin tha na pe chu hi chimil hi chu hi sungmuna ahung se na we nam sunga ringa nang lakin yung isera wa hina pathin mar som na ho hi moving pathin lunglam hi le November date 4 la ba sa 8 chana khu nagpul Maharashtra muna pathin mi te hopiam ne hisung mana chu pastor ordination ding kahin pathin damnai pile December le kahong kit ding hin isung mana chu evangelist pa sa pastor ayong ordination na pathin ap ri hin na hi je chu GMF dia lagaw vilna ki chanja chu koi mana pe nom lo pathin na pe bo hina tu na hi ka sei chu o thil lang ala ke mang chaponte hi sunga hung na ding bo wa pastor chu ka man cha di boy thil lang am ke lo hi chu ai chu pathin hi cha ding ai ri pe ku bo he na hiya chu so pite ho sipe ho ajo khale sipe ka hin tin gel koi khawin te pakai pathinin counselinga aja chu koi ham pa thang la le lo ham na laga hu hin na nga jong sipe hi chu ma jong tan zat e ma yong na sipai he cho kai tabanga pathine lagaw hu ing na nga jong ama ko chu pa thang sei pathine lagaw fil na noya hisung vai hom nga in pi pu ko am de pa thang sei hilo mo sipai hilo ha ma chu sipai la apai mo mong na full pension pathinin full pension jong amang chan half pension jong amang chan iza kaya amang chai na
tunin sipay lohojong pathina ringa Christian sipay hivena hiji chun tunin ibon chawa tauna iman na diwa chun inam sungbo hitalwa tuna nanga nain sunga lagaw may natikong na akong lo piham inner circle najin taasan lo na chan taasan lo itamogso hicho dinga milhilong puma milhi isen wa tauna nei de chuting le pathin pa abanga na lon khom de wetina hichiting le chi bon chbas Christian sipai hi di uta chu pathinin det git na asaya hichu savin ati cha pathin lo pin ringin Christian sipai ko nun tila sa du hina isa diu tau china different doctor Seiboy aman phat china in nei pi dun tau china na chuin ti bon cham pathin ko ma tau na nei pumi in sunga ring tau ri na thagau me ti kung thein ri win pathin a thup theng phathei bo pi tau han amen.